isi iri kugurumana, ijuru ryahindutse nk'inzozi mbi, ibisasu biraturika, umwotsi wuzuye ikirere, abaturage bariruka bashaka ubuhungiro mu murwa mukuru wa Tehran. Nta mutekano, nta tuzi, n'urusaku rw'intambara gusa. Umuyobozi ukomeye wa Iran Ali Khamenei yishwe mu gitero cyatunguranye cyakozwe ku bufatanye bwa Israel na Amerika. Ibintu byahise bitera uburakari bukomeye, indahiro zo kwihorera n'iterabwoba rishobora gutwika akarere kose. Misile ziraguruka mu kirere, drones ziravuga hejuru y'imijyi, abantu barapfa, abandi barakomereka, abayobozi barahiga kwihorera. Perezida wa Amerika Donald Trump nawe yatanze ubutumwa bukomeye, igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwihorera kiraza guhura n'imbaraga zitigeze ziboneka ku isi. Ese ni intangiriro y'intambara ya gatatu y'isi? Ese Iran irihorera ite? Ese Israel na Amerika biteguye kugera hehe? Iyi si inkuru isanzwe, ni amateka ari kwandikwa mu maraso, mu muriro no mu rujijo rukomeye. Murakaza neza kuri Pirate News TV, aho mumenyera ukuri kose nkuko tugiye kubagezaho iyi nkuru ikomeye cyane ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ku cyumweru Israel na Iran byakomeje kugaba ibitero mu ntambara igenda yaguka, nyuma y'uko umuyobozi mukuru wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yishwe mu gitero cyatunguranye cyakozwe na Amerika na Israel umunsi umwe mbere. Ibisasu byumvikanye i Tehran, aho ibitero byagabwe hataramenyekana neza. Byateje umwotsi mwinshi wazamutse mu kirere mu gace karimo inyubako za leta. Abategetsi ba Iran bavuga ko abantu barenga 200 bamaze gupfa kuva ibitero bya Amerika na Israel byatangira. Ibitero byanahitanye Khamenei n'abandi bayobozi bakuru. Mbere yaho Iran yari yarashe misile ku ntego zitandukanye zigenda ziyongera muri Israel no mu bindi bihugu by'Abarabu byo mu kigobe cya Persian mu rwego rwo kwihorera. Ibiturika bikomeye byatewe na misile yaguye ku butaka cyangwa yahagaritswe byumvikanye i Tel Aviv. Inzego z'ubutabazi za Israel zatangaje ko abantu 8 bapfuye, abandi 28 barakomereka mu gitero cyabereye mu mujyi wa Beit Shemesh uri hagati mu gihugu, bituma umubare w'abamaze gupfa muri Israel ugera ku bandi 10. Hagati aho perezida wa Iran Masoud Pezeshkian bwafashwe mbere bugatangazwa kuri televiziyo ya leta ko inama nshya y'ubuyobozi yamaze gutangira imirimo yayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yabwiye umuyoboro wa Al Jazeera ko umuyobozi mushya w'ikirenga araza gutorwa mu munsi umwe cyangwa iminsi 2. Iyicwa rya Khamenei hamwe n'amagambo ya perezida wa Amerika Donald Trump ahamagarira ihirikwa rya Repubulika ya Kisilamu imaze imyaka myinshi byagaragaje intangiriro nshya ikomeye ndetse n'ikorwa rya gisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwo hagati, kandi bishobora gutuma habaho intambara ishobora kumara igihe kirekire. Ni no kugaragaza imbaraga za gisirikare zitangaje ku ruhande rwa perezida wa Amerika wari winjiye ku butegetsi yamamaza mu ihame rya America First, Amerika mbere, kandi yasezeranyije kwirinda intambara zidashira. N'ubwa kabiri mu mezi 8 ubutegetsi bwa Trump bufatanyije na Israel bakoresheje ingufu za gisirikare barwanya Iran mu ntambara yamaze iminsi 12 muri Kamena. Ibitero bya Israel na Amerika byagabanyije cyane ubushobozi bwo kwirinda ibitero byo mu kirere bwa Iran, ubuyobozi bwa gisirikare ndetse na gahunda yayo ya nucleaire. Ariko iyicwa rya Khamenei n'abayobozi benshi bakuru b'umutekano byasize icyuho mu buyobozi, bikongera ibyago by'uko akarere karushaho guhungabana. Indahiro zo kwihorera: mwarenze umurongo wacu utukura kandi mugomba kubyishyura. Ibi byatangajwe n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohammad Bagher Kalibaf mu ijambo ryanyujijwe kuri televiziyo ku cyumweru. Turaza kubaha ibihano bikomeye cyane ku buryo ari mwe muraza kwisanga musaba imbabazi. Nanone ayo ni amagambo yatangajwe n'uyu muyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Iran. Trump yaburiye ko igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwihorera kizateza gusa gukomeza gukara kw'intambara. Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze agira ati ntibagomba kubikora, nibabikora turaza kubatera dukoresha imbaraga zitigeze ziboneka mbere. Mu kimenyetso cy'uko ibitero bishobora guteza umutekano muke mu karere, abantu amagana bagabye igitero kuri konsula ya Amerika mu mujyi wa Karachi uri ku cyambu muri Pakistan ku cyumweru. Polisi n'ingabo zishinzwe umutekano bakoresheje inkoni ndetse batera imyuka iryana mu maso ya gases kugira ngo batatanye imbaga y'abigaragambya. Ikindi kandi byibuze abantu 9 bapfuye muri ayo makimbirane nk'uko abayobozi babitangaje. Iran irihorera
mu gihe ibitero bya Amerika na Israel byakomeje kwibasira Irani, Repubulika ya Kisilamu nayo yahise yihorera ikoresheje misile n'indege zitagira abapilote drones, igaba ibitero kuri Israel no ku bihugu by'Abarabu byo mu kigobe bicumbikiye ingabo za Amerika. Intambara yo mu kirere ishobora guhungabanya amasoko mpuzamahanga, cyane cyane niba Irani ituma inzira ya Hormuz iba mbi ku bwikorezi bw'ubucuruzi. Hafi ya 20% bya peteroli icuruzwa ku isi inyura muri iyi nzira y'amazi ifite akamaro kanini, kandi ibiciro bya peteroli byatangiye kugaragaza ihindagurika rikomeye mu bitero byinshi byagabwe muri Israel. Byibuze abantu 10 bapfuye naho abarenga 120 barakomereka nk'uko abayobozi babitangaje. Igisirikare cyavuze ko misile nyinshi zahagaritswe zitaragera ku ntego. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yavuze ko ku cyumweru Israel iraza gukomeza kugaba ibitero byo mu kirere bidahagarara bigamije kwibasira intego za gisirikare n'ubuyobozi bwa Iran. Ingendo z'indege mu burasirazuba bwo hagati zahungabanyijwe, kandi amasasu yo kwirinda ibitero byo mu kirere yumvikanye muri Dubai, uyu mujyi w'ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu waruzwi nk'ahantu hatekanye ku bashoramari, abimukira ndetse n'abandi benshi, nubwo kari mu karere kagira ibibazo by'umutekano. Ibisigazwa by'ibisasu byaturutse ku bitero bya Irani ku murwa mukuru wa Abu Dhabi byishe abantu 2 nk'uko ibitangazamakuru bya leta byabitangaje. Nanone ibisigazwa by'ibisasu byahagaritswe mu kirere byateje inkongi z'umuriro ku cyambu gikuru cy'umujyi no ku ruhande rw'inyubako izwi cyane ya hoteli Burj Al Arab cyangwa Burj Khalifa. Ibitero byageze no muri Oman, igihugu cyari gisanzwe gifasha mu biganiro hagati ya Iran n'ibihugu by'uburengerazuba, kikaba kitari cyarigeze na rimwe cyinjira muri iyi ntambara mbere. Arabia Saudite yamaganye ibitero bya Iran ku murwa mukuru wayo Riyadh no mu karere kayo ko mu burasirazuba, ivuga ko yabashije kubihagarika neza. Yanashimangiye ko itigeze yemera ko ikirere cyayo cyangwa ubutaka bwayo bwakoreshwa mu gutera Iran. Jordani yavuze ko yahagaritse drones na misile za ballistic zigera kuri 49. Kuwait, Bahrain na Qatar nabyo byatangaje ko byahagaritse ibisasu byagabwe ku cyumweru mu gitondo. Muri Iraq, umutwe w'abarwanyi wigambye ko wagabye igitero cya drone ku birindiro bya Amerika biri Irbil, nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru. Rudau, umwotsi wabonetse uzamuka mu gace Amerika ifitemo ikibuga cy'indege cya gisirikare, ariko ntabwo byahise bimenyekana niba cyangiritse. Nk'umuyobozi mukuru wa Iran, Khamenei niwe wafataga ibyemezo bya nyuma kuri politiki zose zikomeye mu gihe cy'imyaka myinshi yamaze ku butegetsi. Yayoboraga abayobozi b'amadini n'ingabo za Revolution Guard, arizo nzego ebyiri zikomeye cyane zigize ubutegetsi bwa Kisilamu. Nubwo Trump ku wa gatandatu yari yahamagariye abaturage ba Iran kwifatira ubutegetsi bwabo, nta kimenyetso cy'imyigaragambyo cyagaragaye i Tehran cyangwa ahandi. Irani yashyiraho inama y'ubuyobozi izayobora igihugu kugeza igihe hagomba gutoranyirizwa umuyobozi mukuru mushya. Umudiplomate wa Irani yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko abantu 100 b'abasivile bishwe cyangwa bagakomereka muri ibyo bitero. Mu majyepfo ya Irani, byibuze abantu 115 batangajwe ko bapfuye ubwo ishuri ry'abakobwa ryaterwaga, naho abandi benshi barakomereka nk'uko guverineri w'ako gace yabwiye televiziyo ya leta ya Iran. Lieutenant Colonel Navad Shoshani, umuvugizi w'ingabo za Israel, yavuze ko nta makuru yari afite ibitero bya Israel cyangwa Amerika byagabwe hafi y'iryo shuri. Umuvugizi w'ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati, US Central Command, Captain Tim Hawkins, yavuze ko azi ayo makuru kandi ko abayobozi bari kuyakoraho iperereza. Mu gihe amakuru y'urupfu rwa Khamenei yakomezaga gusohoka, abari Tehran babwiye Associated Press ko bamwe mu baturage bishimaga bavugiriza induru ku bisenge by'inzu, bavuza amafirimbi ndetse bakavuza induru z'ibyishimo. Abari mu cyunamo bazamuye ibendera ry'umukara ku rusengero rwa Imam Reza Mashahadi, naho leta ya Iran itangaza iminsi 40 y'icyunamo rusange ndetse n'iminsi 7 y'ikiruhuko rusange mu gihugu hose mu rwego rwo kunamira Khamenei.
igitangazamakuru Fars kivuga ko cyahawe amakuru n'abantu batifuje kumenyekana cyatangaje ko bamwe mu bagize umuryango wa Khamenei nabo bishwe harimo umukobwa we, umukwe we, umukazana we n'umwuzukuru. Ibitero bye byarateguwe mu mezi menshi ashize kandi byari byarateje impungenge mu byumweru bishize umwuka mubi wariyongereye cyane nyuma y'uko ubutegetsi bwa Trump bwohereje ingabo nyinshi zirimo amato y'intambara n'indege mu burasirazuba bwo hagati mu rwego rutari rwigeze rubaho mu myaka myinshi. Perezida Trump yakomeje kuvuga ko ashaka amasezerano yo kugabanya gahunda ya nucleaire ya Iran mu gihe igihugu cyari gihanganye no kutishimira ubutegetsi kwari kwiyongereye nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu gihugu hose. Abanyapolitike n'abademokrate banenze Trump bamushinja gufata icyemezo cyo kugaba ibitero atabanje kubisabira uburenganzira. Inteko ishinga amategeko White House yatangaje ko yari yabanje kubimenyesha bamwe mu bayobozi b'abarepublikani n'abademokrate muri Congress. Nubwo Trump yari yaratangaje ko gahunda ya nucleaire ya Iran yasenywe burundu mu bitero by'umwaka ushize, umuyobozi mukuru wa Amerika yavuze ko Iran yari irimo kongera kubaka ibikorwa remezo byayo byangiritse. Yaravuze ko amakuru y'ubutasi agaragaza ko Iran yari imaze kugera ku bushobozi bwo gukora centrifuge zifite ubuziranenge bwo hejuru, intambwe ikomeye mu gukora uranium ishobora gukoreshwa mu gukora intwaro za nucleaire. Iran yavuze ko itongeye gutunganya uranium kuva muri Kamena, ariko ishimangira ko ifite uburenganzira bwo kubikora kandi ko gahunda yayo ya nucleaire igamije amahoro gusa. Yanabujije abagenzuzi mpuzamahanga gusuraho Amerika yagabye ibitero. Amafoto yafashwe n'icyogajuru asesenguwe na Associated Press yagaragaje ibikorwa bishya ku hantu habiri hatewe bigaragaza ko Iran ishobora kuba iri kugerageza gusuzuma ibyangiritse no kugarura